Na estradi nikad nije mirno. Od vrelog rođendanskog slavlja, preko iskrenih priznanja o razvodu, pa sve do emotivnog trenutka koji će vas rastopiti. Milica Pavlović proslavila je svoj rođendan u Crnoj Gori, i to u izdanju koje je ostavilo fanove bez daha. Zlatni i vatreno-crveni kupaći, pločice na stomaku i energija koja pršti. Komentari su se samo nizali, ženo boginjo, svetski bez greške. Milica je još jednom pokazala zašto je neprikosnovena kada je reč o stilu i harizmi. Marija Mikić prvi put otvoreno o razvodu od Jovana Pantića. Iako su u javnosti šuškalo da su zajedno letovali, pevačica jasno kaže: to što mu šaljem slike i snimke ne znači da smo na moru zajedno. Za nju je sada najvažnije da deca budu srećna jer su, kako kaže, nedužna mala bića. Dirljivo priznanje koje je dirnulo mnoge. Darko Lazić ne krije ponos. Na snimku koji je podelio, on svira harmoniku, dok njegova mala srna sedi za klavirom i prati ga svojim prstićima. Fanovi su oduševljeni i poručuju: krenula tatinim stopama, muzika očigledno teče ovom porodicom kroz vene. Od vrelih proslava, preko životnih priznanja, do porodičnih trenutaka za pamćenje, estrada opet ima sve. Koja vest je vas najviše iznenadila? Pišite u komentarima.